Nyansen esentrani kase bi ekoso ewo prophet Ojaba asodema na edomo gu opa na edu baabi ese miracle edu baabi o ma prophecy eye nsentrani akese na last week die be pie mu se o commande sika na so wo ka kire eye asorema ne so obi nyankopon edi sika momo ebegu obi phone so emeni so edi here ni penyina aka se na enti nipa bebrebe wo asodema na se nyankopon wo chesika wo dia begu nipa ba akofo pe ni phone so ade nyankopon ni timu odinsa nyankopon ti ye yegu dem wo ni ye ni sika na tesa akoye se nkrofo bi ekeka se eye haram anase eye drum anase eye duma hihye bi na eye prophet Ojaba na no ka bi dodo pa eye Abraham Oshe na ono de ono so se nyameduma enye ne fedadai na wakoye ade anhu aba asem wo be kama na ye de na Abraham Oshe pa je se eye duma hihye na prophet Ojaba eye ye no tinu kure bia enim ade na nyankopon Jessica no yi ba ko be na ne nyankopon mo nyankopon no san ne timu eye dinsa na prophet Ojaba etiye no na nsenso kwakuma no ebetu ya papa prophet Ojaba sanko wotinsem ni sana anko wo mu nani enguso no so papa antiase tese wo kan kwa na tese wo mu nchire mu pa dia papa ede beba papa se oyi Abraham Oshe ano meyentie papa mbrasisia ma ohon te sai wo de sidie na mi hu ebi wo ha na me hwe wo videos bi no I'm sidie na wa ho ofetie no. I was thinking, say, you are such a matured guy. But Sisia na mama hunu say ya na maturity ne wisdom ankasa no. Eni akwantuom. And you need the way you are handsome. You can be so handsome and yet you are not matured. So many are grown but few are matured. Mami chire wo mu kakra. Yan akristofo enioma bi sei. Enye ade bi ehu. Na tie. Enye Yesu na send mobile money ne buy na emomo kan obi akoma. Obi aba sorry. O twen ni mobile money. Afri obi ho. Enkom hye to fom. Se o twen mobile money osi nipa kronkro ka so be send you Abraham ba hey kura no ka so be send on Sunday ye yes ye wo hina koma de nyamensem be bi opa no chimufa se obi de woka na twa se nipa ni di sika ne man ana nipa na promise wo twa se wo send sika no no wa hye wo time na ni wura free ne ho a ye bompa ya ka kire wurade se onka na koma no on send mfambra we nyankopon ntime nye ohun the entia me respond to wo wudie e ya atemdidie part no atemdidie no enti yan generation we hwe noble guy tesewo na wo ti social media na wo didi atem sei tu bebo awura obi fie se wo kwa akwaware a ye be accept wo. There is a question mark. Anka obi a yenim se wo de wanya nimdie kakra na bi betimi aba se watutu kwan kakra nti wonim die no wo soro kona kohwe full video no on se sa video no ba bi kakra bi mi ana me ma mo de baba beto ho ya de hwe wo mo madwene mu do ya de hwe wo mo a omunyansa wo soro ya de hwe wo mo ye matured. Every matured guy bi abekwa kohwe full video no hwe full video say sir na sa chese nipa nkura o gina so adam ho ni nyina wo twen ni mobile money afiri obi ho na nipa ne nsende ye ani ya bompa yesa ohina koma de nyame nsam de a onkai nipa no na wonkai se etwase wo send mobile money de bre no enye sika kese bi o 400 cedis ene obi send ama no wan send akopim so odura asore ho ti asore ho na nipa kro ne send de man in free heaven mobile money joint be any heaven abusua social media no
am ye hunu nkrofo bebre say e fa ye depressed. You guys are frustrated. If I were you, I would go and search for the full video, then I watch. Now my gem analysis ni ye. And kebema wo handsomeness no, ene wo gentle no. Anka gas ne hwawa omo ankasa be mu se ushia bema bi se na sa wo se wo ware bema bi se ya nyansa da ni tirim. Onko hwe video no. Wote me da se abrawa no ama akora so. Mo ankasa munimu so say what you are doing now. Say yen ya fa video bi kura ma me to ho a na ma fa nkoto mu YouTuber. Mo amunim se mu didi wo YouTube ho. Enti yen na you provide the content ma mo nya bibi di no. Mo san ba mo hwe video no mo hwe da nyam analysis yie. Na mo hyase na mu didi atam. Mi anka so obi di matam a mi anya me yawo. Because o si nhira ne mo se ye yam. Ana anu Yesu okoyi sika ewo enamanum fish anum. Na tilapia won se tilapia oye bank account. Tilapia oye bank. But Yesu koyi sika ewo namanum. It won't mean can obi akoma se won send obi sika mfama na bra nipa na etwen no. So woko share full video na. I don't think say you will come on social media to behave like a kid. Akola ketwa. Be my last born couldn't behave the way you are behaving, my brother. I don't know you anywhere. I've been watching you. I do respect what you are doing. You are a blogger, I know. But you shouldn't go wayward. Sometimes, if you want to prove a point and you are not wise enough, you end up hurting people around you. How can you, come on social media to say bad words? Into all Kasano and no show a name now what the toko nice guys, sir. No who did tell me. Into one Kasa woman, men or papa sha. Into one almost same film. Omun kase asi antete ye be ye. Ye almost say from beka so antete ye. Enye social media na ayefo. Ka utimi hwe wo bia like look at you. Nice guy. Who did he attempt? So can't you prove a point without an insult? Ekwentuwa na nne me beso mama.